Ngiyalela nonke enibukela le videos namhlanje. Video yethu about functions and graphs. Siye kuye bathi ihamba kanje 6.1 up to 6.3 kanje. Bese la bethi la just to check ilo statement ebasishoyo. Bathi i-graph of f cuts the x-axis at a minus 8 mem 0. Graph of f at a. I-graph of f ile brown nayo ikhatha la ku-a esibeshilo nayo point. Base bethi and cuts i-y-axis at b. Naku ukuthi ikhatha la ku-b. Since kuyini ilokhu njani i-hyperbola izoba ngapha kuleli side nakuleli side lingapha kuseyiyo still le brown. Base bethi and the asymptote of okay la ku-b asinalo i-coordinate. Kodwa siyazi ukuthi y-intercept. Base bethi the asymptote of f intersects at d minus 4 maps 1. Ama-asymptote ilawa nalawa intersect at d nale points. Futhi siyawazi ama-equation of asymptote since ilawa representa u-x. Futhi equation yala ithini yala le equation le masiyinema sithi x is equal to bani u-minus 4 angithi. Lene y ubani u-negative 1. Futhi ithini ithi y is equal to negative 1 because ama-coordinates lawo y equal to negative 1. Ngiyathemba ukuthi lokhu kuyabonakala. Base bethi graph of g passes through d. I-graph ka-g passes through u-d. I-graph ka-g iyiphi ilene green indlula kuphi bathi indlula ku-d nangu-d. Okay, shuthi nayo iyangena kuleli point and meets graph f at point c and e. Isihlangana ne-graph ka-f ku-point bani point c naku-point bani naku-point e nangu-point e. Le graph ka-g ihlangana no-point f la ihlangane la. Lama graph shuthi leli point lawa ayalingana. Bangasibuza mhlawumbe point of intersection shuthi siwenza njani? So equate ama-graphs sithole leli point leli naleli point ama-value ka-x akhona. Naka-y then ngokusubstitute back to original equation either le or le since balishare i-point. Siqhubeke-ke base bethi and then cuts the y-axis at point f. Ikhathi y-axis at point f naku kushuthi yini i-y-intercept yakhona le. Yabo since nayo ithi minus x plus k. Shuthi i-value ka-k irepresent i-y-intercept angithi. Shuthi i-value ka-k iyona ela kulungile. Base bethi as shown in the sketch. Now f of x wethu asimazi then no g of x i-value ka-k kuphela skills. Ama-question ahamba kanje bathi determine 6.1 determine the value of k determine the value of k for only 2 marks. So check-a ukuthi i-value of k ikuphi leyo value of k ikule equation ewu-g of x. U-g of x i-value ka-k uyena yedwa i-unknown. Okay, iyena unknown variable u-x no-g siyabazi cause la if y ngithi siyabazi singabazi ngokuthi if sithola ukuthi le line le kune-point esilaziyo ama-coordinates along this line singasubstitute u-y wakhona no-x wakhona then sithole u-x yebo. Iliphi lelo point esingathi likhona i-point bani u-point d uyangena la since bayamshare naye uyandlula kuleli point shuthi naye lama-coordinates abelonga kuye. Shuthi uzokwenza njani just ukuthola i-value ka-k uyasubstitute since u-g of x urepresent u-y kule graph then sesizothi esikhaleni sa-g of x substitute abani u-y u-minus 1 since uyangena nakuyena yabo i-point labo lakhe futhi naye leli yabo. Bese kuthi is equal to minus substitute ubani u-x manje u-x wethu ubani u-negative 4 naku substitute leli point because likule graph vele le graph ingakho substitute lona substitute i-point la substitute elikule line either lila or lila since naleli kuphela substitute lona plus u-k mase uyatranspose la sizoba nobani no positive 5 angithi since we multiply
shuthi sino positive 5. Then if eseya ngale positive 5 wethu uzobobani 1 minus 1 minus 5 okuzosinikeza -6. Uyabo? Shuthi lana sesinobani? Sesiyazi ngithini ukuthi lithini ipoint la f 0 y x suko 0 yabo akakayi kwa right akakayi kwa left shuthi sase-0 then y wethu usuke seye phansi ngokungakanani ngoku-6 yabo siqhubeke sesingitholile u-k shuthi ne-equation siyazi angithi uyakubona lokho since i-value yakhe iyona to be short la i-gradient yakhona then base bethi equation ilandelayo determine the values of APQ. Uphi lo APQ nangu A nangu P nangu Q. First usenza njani? U-P yini? Uyayibuza lo ukuthi yini u-P, yini u-Q, yini u-A. U-A i-value nje esuke determine ukuthi graph concave i-found itholakala kwi-first quadrant or second quadrant. Itholakala ku-first and third or itholakala ku-fourth and second. If A positive uzoyithola along le part le first quadrant yabo first quadrant or kodwa nje izongena kakhulu ku-first quadrant. It's either ikanje nakwibani nakule enye quadrant opposite nakula amanye ama-quadrant izongena kodwa kancane then kuba kanjalo. Then if i-negative izongena la kuyingene ngale since A wethu siyambona ukuthi ingene la ku-second nakubani nakwi-fourth kakhulu. Shuthini? Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ilokhunjana yethu izoba njani? A wethu uzoba negative. Then u-P uyini? U-P urepresenta ini? U-P maps Q urepresenta ini? Ama-points of ilokhunjana. Okay. U-P urepresenta ini? I-asymptote. Yiphi leyo asymptote erepresentayo? I-vertical asymptote angithi. Yiphi leyo vertical asymptote? Isuke i-along ama-x-axis. Shuthi la ko-x mawuyidweba iba njani? Vertical. Ungayiphambanisi ngokuthi u-x u-horizontal yena. Yabo kuba kanjalo. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi urepresenta i-vertical asymptote yale graph ka-F. U-graph ka-F unayo-ke ilokhunjana asymptote yakhe. Iphi i-vertical asymptote yakhe? Nayi ithini? Is x equal to -4. Uyayibona? Kusho ukuthini? Kusho ukuthini? Lo x equal to -4 uthola kanjani le-asymptote? Uthi lokhu u-equator to 0 or just uthathe lambe suke la uyi-change sign uyifake la. Then shuthi lento beyinjani isasela since la besingale ku-equal sign beyi-negative la shuthi lapha beyinjani beyi-positive. Shuthi u-P wethu ubelingana nobani? Ubelingana no-4 no +4. Kusho ukuthini? P is equal to u-4. Then u-Q yena urepresenta ini? I-horizontal asymptote. U-Q along the y values. Then umuphi ku-Q ile asymptote e-horizontal. Ula ko-y angithi ula ko-y yena. Either kushuthi uma ila izoba yinto kanje endlula khona ithi iyo i-horizontal asymptote. Yiphi ile asymptote ka-F? Ile nethi equal to u-1. Yona-ke uyi-equate na-0 shuthi ihlala inje u-1 inje shuthi i-value yakhe u-1. Then mase sithini? Q is equal to -1. Then emva kwalapho-ke shoda ngo-A kuphela. Shoda ngo-A kuphela. Emva kwa-A bheka-ke shoda ngo-A kuphela ngithi ngoba lo sekhona. U-A awubheka u-A, bheka u-A phela igraph angithi le igraph ikhulunyiswa yini? Ama-points asuke kuyona. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi sengisubstitute lokho esuke sesinakho khona uzoyibona. F of x is equal to A over x. U-P wethu unjani? U-positive u-plus P then -1 o-Q. Seshoda ngo-A. Yini-ke singamthola kanjani u-A? Bheka. Uma ubheka lapha ubona lapho bayi-2 then sorry for u-P u-+4 la. U+4 for u-P. Yabo ukuthi si-equate lo to 0 sathola 4 o-negative. U-right u-positive. Lena ihlala inje iyi-sign yayo ithole nayo. Then shoda ngo-A bheka uma uthi labo babili. Uma ukhipha labo babili kusala u-A nenamba. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi kumele urepresente bona laba-ke ngey'namba khona kuzosala u-A yedwa. Yini lapha? Bafoma ini lapha? Y, u-X. Shuthi bafoma ini? I-point.
awusathatha noma libe point, uthatha ipoint elikule graph ka-F ukuze uthole ku-A. Iliphi ipoint eligraph ka-F elithi x is to y, iligraph ka-F ufaka lona, shuthi iliphi -8 map 0, uyasubstitute-ke u-8 la u-0 as ivalue ka-y is equal to A, u-x wakho ubani? -8. Uyasubstitute i-point, then usuyenza njani? Usuya-transpose u-1, ususele no-A over bani? Lana kuphuma bani? -4. Angithi uyabona? Siphuma -4. Then mase senza njani? Is equal to bani? U-1 use-transpose i-y ngale. Then u-A wakho uselingana nobani? Ukuze uthole you-cross multiply la ku-over 1, then uthole u-A wakho ewu-4. Kusho ukuthi ivalue ka-A usuyitholile, ivalue ka-Q, ivalue ka-P. Usuqedile i-equation. Just ukwenza izinto zakho zibe simple. Wenza njani wena? Uyayirepresenta i-equation yakho because usuyazi iphelele manje. Sethi f of x is equal to -4 over x plus 4 minus u-1. Iyona equation yakho. Sesiqedile ngale equation le. Sesiya ku-equation elandelayo. Equation elandelayo ikanje. Ithi determine the values of x for which nayo i-keyword wena ungadetermine ama-value obona ukuthi kumele uwadetermine. Shuthi uzodetermine ama-value ka-x for which ugraph ka-F injani, inkulu kunegraph ka-G noma ilingana negraph ka-G. Uqale ufundele la phezulu is greater lo line lo kumele ukuthi or equal to like and equal to, greater than and equal to g of x. Ikuphi khona la or equal to, okay, because akwenzeka at the same time is greater or equal to g of x. Usuzobheka ngabe qala ubheka equal lo mazi kakhulu. Ikuphi lapho khona igraph f ilingana no g of x, uzabheka le sign le kuphela. Yabo? Shuthi ikuphi la ilingana khona. Shuthi uyazi kumele uthole logo amama oqala lapho akho uzosheshe uwathole. Ilingana kuphi lama graph u-f and g. U-G u-f balingana lapha ethintana khona ngithi athintana la nala. Shuthi ku-point bani? Ku-point C naku-point bani? Naku-point E. Sifuna ama-value ka-x lapho khona belingana khona. Shuthi uthola u-x okuphi? Oku-E no-x oku-C. Sesenza njani if ama-graph elingana? Senza njani? We-equate ama-graph. Iphi graph ka-f? Eka-f nayo angithi. Shuthi sithini? Uyababhalela, uyabatshela ukuthi is equal to g of x. Ilapho khona lama graph elingana. Then so uthi -4 over x plus 4 minus 1 is equal to ubani? U-g of x olingana nobani? No minus x plus -6. Sishilo sathi u-k ulingana no-6. Uyabo? Nakho-ke sesila suyasolve. Yingani yabo usuwa-equatile. Uzothola futhi ama-value of x. Yabo kuba lula vele seyiba in terms of x into yakho. Suthola i-value ka-x lapho khona. Uzothola x about 2 wala nowala. Izoba yi-quadratic kusho lokho cause quadratic ihlezi inikeza ama-value awu-2 ka-x. Wenza njani-ke? Inamba efanayo uyayi-groupa together. Shuthi lo 1 ngobe la eceleni vele unesizungu kumele ayilapha neduze kwa-6 no-x lo aze la no-x ukhona. Shuthi sinobani? Sino -4 x plus 4. Lo x mayeza la uzoshintsha isign yakhe abe isign e-positive njengamanje. Abe u-x is equal to lo -6 lo uzofica u-1 o-positive. Shuthi kuzoba bani? -6 angithi -6 plus u-1 lo sizofika e-positive. Then emva kwalana sozokwenza-ke wenze njani? Njengamanje usuwenze into engizokhombisa wona. Usuwenza kanje. Wenze kanje, wenze kanje. Yini lawa 5
over 2 plus 7. Ya, yabo lento le iyafana nalento engapha. Wenza njani-ke? Lo vele over 1. Futhi nalo over 1 nalo over 1, yabo? Wenza njani? Ukuze uthole i-LCD yakhona. Angizi ngiyazi mina i-LCD ilokhu njani. Ithanda ukuthi idide kanti ayididi, kodwa uzobona kutshengisa ukuthi kuba lula kanjani. Wenza njani? First step laba lona umele ukuthini? Umele ukuthi ngobe ngaphansi shuthi wenza njani ama-denominator. Wenza njani? Uyawa-multiply. Uqeda wabhala esikhaleni sawo futhi. Uthi 2 multiply by 1 u2. Ile denominator ngapha multiply nengapha. Ubuye size la. Yini isuka ku-denominator iya ku-numerator. Uya multiply. Isuka ku-denominator iya ku-numerator. Nayi i-denominator ngapha. Sisa ku-numerator siya multiply. 7 times 2 so ubani? U14. Ubuyise i-sign oyifice phansi kwapha. Because so uyihambile ngalo line. So uza kulo ngapha. Ubuyise i-sign-ke. So uthi 1 multiply by 5. Phume u5. So itholile i-fraction eyodwa. Nalana sokha ne-fraction eyodwa ke. Sizothini? Lo multiply by lo 1. So ubuya bani? X plus 4. Bese sithini? Lo multiply by lo. Phume bani? U-minus 4. Ubuyise i-sign ephakathi nendawo because uyashintsha. So uthi lo multiply by lo. Uzophuma bani? X multiply by x plus 4. Bese is equal to bani? U-minus 5 la. Then wenze kanjani emva lapho? U-minus 4 la plus bani? X times x squared plus bani? U4x over bani? U-x plus u4 is equal to u-negative 5 la. Emva lana siwenze njani? Emva lana sekulula-ke. Why ngithi sekulula? Usuya cross multiply because subona ini-equal sign futhi sine-fraction ngapha. Yabo sekulula. So uthi x but lokhu sekuzoba simple. Lo uyithatha just as i-number. Shuthi u-minus 5 multiply by x. Shuthi sobani? Minus 5x. Uzomultiply le, ubuya multiply le. Minus 5 multiply by 4. Uzobani? U-plus bani? 20 is equal to lo multiply by denominator 1. Uya cross multiplier then mase ufaka i-equal sign ade bahlukanisile. Lo ngapha nalo ngapha. Bese uthi lo futhi multiply by lo 1. Minus 4 plus x squared plus 4x. Simvalana sobheka ama-like terms. Yambo? Nangu squared value shuthi sizofactorize ngithi wena. Shuthi ngoba positive la umnandi ngobe la e-positive. Shuthi ungabusamisa ndawo. Uzomhlalisa la uthi x squared. Usondelanise lezi zino x zodwa. Shuthi kuzobani? U4x lo 5x mayeza la. Uzofike so plus uzokwenza ubani? U9x angithi. Siyavuma bese kuba ubani? U-minus 4 lo. Usasela kuzokweqa bani? U20 ezengapha. Kuzobani loyo? U-minus 24. Is equal to 0 yeah. I think it's u-minus 24. Then usuya factorize. It's either wenza i-quadratic formula or yeah wenza ngendlela othanda ngayo. I think ngicheck kahle. Just ama-answer ngiwatholayo ilawa. Just ukuthi i-decimal angathembi kahle. Then just ukuthi siconfirm ukuthi le graph le iyona ngempela. Siconfirma ngani ngaleli point? Just to confirm minus 4 over x wethu minus 4 plus 4 minus 1 ufuna siliko negative 1. It's minus 4 something go wrong. It's minus 4 la. Then check la ukuthi kwenze kanjani.
just ngifuna ukucheck equation ka-f ukuthi i-correct yini. It's -4 la, then okay leli point ngase substitute lihambe ku-f, substitute -8 la, sengenza +4 -1 kumele sikhiphele u-0. Okay, i-right equation ka-f sendlula ke siyocheck kabani eka-g, just to confirm because sesithi minus u-x esimfakayo ubani, singafaki leli esilitholile, asifake leli livele likhona -4 -6 kumele sikhethe solo -1 -6. Okay, bese sithole kanjani lento, sesithe -1 plus u4, sorry nakho la naye la yenze ibe khona la, is supposed to be u-5, sorry u-5 la, yabo, it's -5 yeah. Ngiyabona ukuthi kunento e-wrong, shuthi la sinobani, sino -5, siqhubeke ithini, shuthi la sino -5, sikhalenza -6 sino -5, uqhubeke ithini, izinto ey'ningi seyifuna ukuba wrong, just -5 plus 1 it's -4, u-4. I hope aniconfuse ku-4 la, u-4 siqale lana ukushintsha izinto, sekuzokwenzakalani manje, sesizothi